Okay, we're back. And of course, kadway latapod. Ito yung idol June Seriales and idol John Man Pastor. Dito lang apo number 1 nga programa din entire Cagayan Valley. Adda kami manahan dito yung 98.5 IFM, 80 Idol tayo nga FM. Kaya dito nga tapos bumasa ka dito yung napapatay apo nga mensahes yo. Pa-shout out man apo idol sina John Winslet at Rock from Winslet, Camonay Martinez and ni Arlen Padilla. Hello, Pampagood Vibes. Kasi ko na naawan marami. Ko na naman. And Mary Chris Agbayani Mesa. Idol, pa-request nga po yung Through the Years. Pa-shoutout po sa Mesa family of San Mateo, Isabela. And Manang Aida Pasco Clinton, because of COVID-19, no work for 2 weeks. But with pay. Ako, nag-asat kayo po na you are being paid for not working. Nagasad kami met dati Apo Mayor ni Apo Honorable Mayor Jesus de la Duranget kami met agubra with pay. Agpapatatay lang Apo because we are all suffering from this coronavirus. So nga to be safe, tatay natin Apo nagtipagtaingan tayo. And once again, Apo ading Inso Ingka kanong alaan dagiti pagay di talo na nagururay ni bakat ko di jay. And Mari Chris Agbayani Mesa bagagayam na tatatan. And ito yung matapo official text line. Pabati nga po kami dito sa bahay sa San Mateo. Kasama ko po ang ate ko na naglalaro. Pa-request po ng Binaliwala version po. It's me, Jessica Sobrevilla. Oh, good afternoon katakita San Mateo, Isabela. And here is another one. Idol, it's me, Mr. Wright ng Reyna Mercedes. Ako po yung bumate sa love ko na si Hasmin Mical Reyes. Love, ingatan mo lagi ang kalusugan mo dyan. Love ko, Hasmin Mical Reyes. Adamanti umapalan. Okay, Idol June. Yeah. Batiin nyo nga po kami dito na quarantine dito sa barangay, sa bahay, Family Bulan, Family Tunak, Family Mariano, Idol, ingat po, from Bell. Ayan, okay, ulitin mi apong ibaga because of the akin ato text message kami mabasa apo amin. And as well as mo dito yung Facebook lives. So, pasensya kayo na po. And, Kuna man ay Maria Cecilia, great man dagiti ka barangay officials, ti Magsaysay, Nagilian, Isabela, ngay dadalwan ti nga barangay captain, Honorable Vicente Valdez, Pakablaaw, Carlito, Florendo, agyaman idol. Emerson Sententa, kuna naman, from Marcos, Rojas, Isabela, nagmayat nga ayat. From Johnny Dalocanog Mat. Hello po mga idol, magandang tanghali po, watching from Quezon City, idol. Ingat po kayo dyan mga idol, request si Seaweed. And kung naman ni Ate Weni Velasco, idol pa shoutout man, amin nga frontliner dito'y Intero ti Alfonso Lista, Ifugao ng Runakan Barangay Captain Jovito Valenzuela, dito'y Santo Domingo. Ingat tayo, amin, thanks idol. Good, kung naman ni, bro kom dito, Alvin Torillo. Good PM po mga idol. Pakigreet naman po mga family ko dito sa Palagaw, Bagao, Cagayan. Family Torillo and Garo. Thanks po mga idol. Ayan, kadagiti magkakabagyami po dito Bagao, Cagayan. Dito Yap family, Seriales Abalos. Agad po nga family dito Bagao. Okay, good afternoon mat kada kayo. And here is something from John Mark. Tagalog? Yeah, Ilocano. Di ba may Tagalog din yan? Si kamet gayam tinang sigaw at ti marikrik na iay-ayatek. Yeah, put a lot of emotions. Ibagam tulatan nga di nagpampanunuten ta napiaak lang. Kunat kaadwan ngano'y patpatek muket palubusang latan baybayam latan na
pumakadan baybayam nga umadayo kaniyam Isu nga dawat ko kiniapuan na marswa Ako maket dintun at sagaba Ako maket dintun ag may sa Ngano kumalaan Ikot amisuna Inawan at patay ko gapuken ka Naawanan ba nagnagdaytoy ayat Nga sipod pa di inaywan akon Nga sipod pa di ket irup-rupiro kon Inawan at patay ko ket sikat gapo Sikat gapo Atuyan ti maudi asunata nga inamangyagan Atuyan ti maudi aserpata pagrayrayuan na Atuyan ti maudi nga aldaw tiara ko ken nagek Atuyen kung nakaagwaan nganuy patpateng mo ket palubusam latan baybayam latan na pumakadan baybayam nga umaldayukan yam ikutan misuna inawan at patay ko gapuken ka naawanan ba nagnawdaytoy ayat nga sipod pa di naiwan akon nga sipod pa di ket irup-rupiro ko inawan at patay ko ket sikat gapo Atuyan ti mauri asunata nga inkamangyagan Atuyan ti maudi aserpata pagrayray awam Atuyan ti maudi nga aldaw tiarakot ken nagek Atuyen I wanna misunang Talaga amat ang nagdagsintirik na datang sonata balong and that is our version of the song Binaliwala and dagiti nag-tune in ulit apo kata kami. Thank you so much apo kata kayo and of course good afternoon kini Doc Eugene Pedro of Saguday Quirino, Doc Eugene. Ayan, iti official nga mang papintas iti ngipen ko. Ayan, thank you so much. Nga madi kami pala makaapan dito, mumutan, naka-quarantine. And malpas laki dito din nga trahedya tayo, ay kita nalabit. Makasubli akton ta, upat ka nga sessions ita. And balong, kuna ni Margie Makabitas Morales. Hi po, pakibati nga po ako dito sa bahay na habang nakahiga. Thank you for it's me, Margie Morales ng San Manuel. Okay. Good PM mga idol. Greet ko naman po. Family ko dito sa... nabasa kayo. Mag-iingat po mga idol sa bayan ng Isabela. Sa kalapit na bayan, huwag natin kakalimutan ang Panginoong Diyos. Kahit anong pagsubok sa buhay, hindi susuko at magtiwala sa Kaniya. Ayan, tama yan. Okay, update tayo mat apo ka Aruba.
Okay, kunana dito'y umabot na sa 13,054 ang global death toll dahil sa COVID-19. At sa nakalipas na magdamag, 1,667 ang panibagong death cases ang naitala sa buong mundo. At pinakamarami sa mga nasawi ay naitala sa Italy na nasa 793. At sa higit na 53,000 na tinamaan ng COVID-19, sa Italy, 4,825 na ang nasawi. Higit na sa mas mataas, sa 3,261 na naitala sa China. Okay, tama talagang nagado. At nasa 307,725 na ang bilang ng infected cases na COVID-19 sa buong mundo. Samantala, nasa 73 ang panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala dito sa Pilipinas ngayong araw, March 22, 2020. Dahil dito, umabot na sa 380 ang bilang ng mga tinamaan ng sakit. Ayan. At umakyat naman po sa 25 ang bilang ng mga nasawi sa COVID-19 sa Pilipinas, habang 15 naman ang nakarecover. Ayan. At ito po ang inyong idol, Radyo Man Jun Seriales na uulan. Maya. Kita, kung nagtugod kanyam, it's more of making arapa-aptap no maragpat mo. Kasi lang kung ipagarup nga dumtang tiga nito nga kasting agi reporta. Anyway, uri no medyo pa-joke na jay. That is for real and being prepared by our Radyoman Rowena Manchang on the newsroom department. Okay, tao man. And of course, itim at technical department, Radyoman Deo. Tsaka mo dipilido na. Dio damdamaganan. Okay, thank you so much for the update, Kabsat Rowena. Yes. And Apo, nagsakit din ako. Grabe, nagado na. 25 and Apo tinatayin. Apo, Diyos ko. Nagado ko mga pagkantaan tanbalo. Nagado ko mga pagkantaan tang last night. Apo, Diyos Sabah. ko. And inayon mo pa ni Kenny Rogers. Oh my God. Napananan. Pwede may isang kalaingan nga kumansyon. Wanan. Okay, ngarot. Request ko sa siwit ka na. Apo, W na. Watching from Lamot Ifuga from Chester Serrano. Greet naman, nagpapa. Atoy. Hello sa kapitbahay ko, Marites Labasan. Tony Gutierrez Leo. Idol, musta kayo? Okay lang naman kami? From Benico, Tamayo. Karami ni Angelica Kabanayan, kablaak man namin nga taga Bulawen, Sual, Pangasinan. Ag-ingat tayo amin, Apo. Ag-ingat tayo. Okay, nga Rod. Maudi nga sunatatat. Sakbay iti break time. Balong. Kanina, auditan. And sponsorship dito. Iso nga, kumansyon talatati. O rin doon nga istansa na lang. Bakit agsinatan ket awan kat lumlumdaang tipuon pag sinaan ta ay jakla kuman ibagbaga awan anay ado akwarta ken ado adelata apuon pag sinaan ta kas naurnos nga agasawa idi kalman imbagada kaniyak anapan ka kanjay lawak naglugan kat basit atrak ketjak amot napaspasanak ngem idinta simbang petkan iti sumunong nga agsapan kinarkarton adelata ket di mo payen makarkarga Oya Deyo Okay, we're back, Apo. Ayan, agakos kami manong itisisiwi dito Alibago sa Refelaga ni Sabala Blaza family. Ayan, thank you so much. And
Abay, okay. Rainer, Ray Eliaga, hello idols. Keep safe tayo amin. God bless and more power. And Robert Balad says, naimbag nga malam ang kanyang batch ay nalpas gayam na tatayen. So, bumaba tayo pasit. Ayan. Bon Gabriel, shout out sa Barangay San Isidro, Ilagan City, Isabela, watching here at Quezon City, Tropang San Isidro, Kunana, and Raquel Balubal Estela, shout out man, the Belson, Alma, Ika Malu, watching from Thailand, and Marcy Galingan, watching from Rojas. Jaime Limos, Pagulayan, naglaing kayo unay idol, Kunana, and Matt Jan Posirio, when nagganasan kapsat. Nagatudungan talaga. And James Palawan, uray pa'y bumayag community quarantine no kastoy iti mong mangagmay. Mayatan di aldaw mo di ka maboring ko na. No? Thank you so much kapsat James Palawan and the rest of those who are watching us. Good afternoon apo amin kata kayo. And please share our videos. You can hold a watch party. And at this moment, from our technical man, Kabsat Deo, kunana happy birthday kini Mr. Jerry Karabakan of Treasury Office, Isira Vilagan. Ayan, happy birthday king ka. Manibod ka dito'y dati mga kaduwa, iti bangir nga istasyon ni Kabsat Deo. So that's it for our Facebook Live. Napantay matapos ito YouTube tata. While waiting for my partner, Janmar Pastor, nga napan timawag, no sino tinawagan na DJ War. And Val Contapay, Idol June po kayo. Pa-request ng Mang Berting. Thank you so much. Idol ko po kayo kung nanagay man. And Benico Tamayo, mga idol, pa-shoutout naman po dyan. Na-shoutout kan. As well as kay Johnny Dalocanog. Request ko yung idol si Siwit. Po, nagkadungan talaga request si Siwit. And kaudyan na po nga request nga nabasa kita is the Uncle Berting. So dito na po iti our version of the song Hannah from Fontana. Kung ano sa dayay. Ayan, in Comfort with Ilocano, and this is entitled Uncle Berting. Para katayo amin na po nga manalon nga itatang kanito ket aditapen ng tinga apo itatalon nga pagpagapas agparpairig and whatever. Parbangon no agreing, apan nagugut iti kamutin, mangisa ang saagi wayway itinwangin. Nagaget ni Uncle Berting, natari pato iti lingwan, paguridan ang naskan atuladan. Awan kanyan at banog, inaldawlata sumalog, uray makasinit pa iti pudot. Nakarakadlata, uraya dasa gubanit na, agpastor nuang tipan nakainanana. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpet, no ti malaman, tati kaya't narumang ay panagyagen. Nunalpas ti raraapan, agbirok man ti panggadanan, alatino ta, dandanin panagaapiten. Ngemapaitan naliday, taabagang nalpay, idi na anuam iti presyo, iti pagay. Ni Uncle Berting di pa'y umisam, napampaykit di nakiinuman, gem ko na sumulit at no next karaping. Sumarunua pa nagtatalon, raep kan sikat ket ngematon, doble pa'y presyo, metem ti abono. Awang paiket na numregasyon, di gasolina iti padanom, ni Uncle Berting nang isaldang taltalon. Di nan san masakan, tadi makalam ti pamilyan, tatay marunang agbasbasaket ng asawa. Nagragsak ti pakasarna, balsedito'y balsedita, gem na lako ng tay may sanga ektarya. Niyang arod, kasta ni Uncle Berting, sa sumangkat no ti malalan, anya narigat, di matlaro mang ayen. At ang apo ko ni Uncle Berting, isupayan at pagpagatasen, alatiro maglawalo makayen.
At may sa amalam nakita ni Uncle Berting nakatugaw agap kapera kamulang lang awaran iti matalon inaamin analakon awang paiket keng kwan at mang taripaton. Parabang wagriin na panagukot iti kamutit iti sumangpad sin malibugan ni Uncle Berting. Kamutit? Yan, dagiti anak na agraman apu ko na nagraranada anapan bimisita. Dakal nagbaliwan dagiti anak na iti kinagagat imaladaken kuwana. At danin hiniyero, doktor ken abogada, ni Uncle Berting niyang atat ubrana. Aniyang atat? Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat, nuti malaman, pindain na anak na apasyaran. Nalako ng tidagdagana, tapi nagpaagal na, ngemitan mansyonan ti balay na. Sika ngay kaaruba mamumungkat isuna ni Uncle Berting tatangkay isuna aramidan na ti amin kadatay nga anak na agsubalit kumamat keng kuana agsubalit kumamat keng kuana. Okay, lasin kaaruba ka itatangkan ito. Kaya may lang nga po ang kablaawan. Itagiti gagayami sa J. Porterville, California nga nagkasar iti kalman. Uray mampay no adda iti ting iti crisis. Ayan, happy wedding ka na kayo kabsat Charity Lianes and kabsat Mel Silverio. Kita aman laang. And she just joined. Tika mo nagbibuhay nila kayo na but then nagbibuhay ni Kabsat Charity Lianes. Once again, from the four-decade duo, Congratulations. And this time, we would like to give you a song. Dagre request dito niyo. A very special song. Isagot mi, kata kayo. Nga duwa kini Mel. And of course, iti Met. Favorite. Favorite da? Madi mangarod nga pang koda ito eh. Ano ya? Madi nga pang autilatan. Because they Madina Select. have... Madina Select. Ayan, dotilatan. So, para kata kayo, dati nga rada. Iti panagkatagat around the world. Yeah. Around the world, I've searched for you. I traveled on when hope was gone. So keep a rendezvous. I knew somewhere, sometime, somehow, you look at me and I would see the smile you're smiling now. It might have been in County Down, or in New York, in Gay Paris, or even London town. No more will I go all around the world, for I had found my world in you. It might have been in County Down,
For in New York, in Gay Parade, or even London town, no more will I go all around the world, for I had found my world in you. Manufacturing Corporation, IS